tubahaye ikaze muri iki gicuku ndetse muri iri joro ryo kuri uyu wa karindwi. Ubwo ni uwa karindwi ku cyumweru ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho ikituzanye n'ubundi ari update kugira ngo mumenye uko situation imeze muri iri joro. Birakaze i Burundi, ni bombara zikomeye cyane, aho Neva yari yakorewe coup d'etat ariko akabasha kuyitoroka nk'umusirikare. Ni amakuru tugiye kubagezaho mukamenya akantu ku kandi. Iyo coup d'etat yari yateguwe ariko ubu magingo aya ari Bujumbura, ameze neza, yavuye mu ruzindu aho yari yagiye Dubai. Ni mu gihe kandi intambara Bujumbura mu gace ka Cibitoki ikomeje kuvuza ubuha, aho abasirikare batazwi bakomeje kubiyogoza. Bivugwa ko Red Tabara yagezeyo. Ese niyo? Ibyo byose urabisobanukirwa akantu ku kandi. Ni mu gihe kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gace ka zone ya Fizi, imirwano ikomeye ikomeje kugaragara. Ni mu gihe deployments zikomeje gukorwa muri uno mugoroba. Ntabwo tubatindira rero, ni mutwemerere tuze tuyasasanure, tubajyane kuri tere muri Sud Kivu, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tugere i Burundi umenye uko byifashe. Ngibageje zica make kandi nkabandi bugaruke mu kuyarambura. Nitwa Damien Umugisha, ntago ndi buyabogezeho njyenyine, ndi kumwe na bwana Habishuti John. Umugoroba mwiza. Yego kuri twese. Ibintu ni bombarade. Bavuga ko ari ibiki, ubwo biraturakurika muri mvugo zino minsi. Ibintu byabaye ibindi. Mu Burundi impamvu ubona ko izi coup d'etat ni nyuma yo Neva yise abadokiteri ibigoryi, byaba ariyo mpamvu bashaka kumuhirika. Urabona i Burundi ikibazo kiriyo ni ikibazo kirekire. Kuba yahirikwa ku butegetsi ntabwo ari ubwa mbere, kuko urabizi ko Burundi n'ubundi buza ku rutonde rw'ibihugu ngira ngo mu 10 bya mbere muri Afurika bikora amacoup d'etat menshi, bihora muri system yabo y'amacoup d'etat. Nuko ngo n'ubundi hasanzwe hari ikibazo cy'umutekano muke mu bijyanye na politiki hejuru. Ntabwo yaba ari uko yise bari abantu ko ari ibicucu, ntabwo ariyo mpamvu. Nubwo ubona ko ari mu ntambara ya Kongo yashyizeho umutima, ariko ni ikintu kigaragara muri politiki mpuzamahanga ko i Burundi n'ubundi hari ikibazo muri government yaho. Ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse ubona yuko Neva bisa nkaho bamaze kumurambirwa. Nyamara nubwo uri kuvuga ngo si ikibazo, ariko urabona yuko bamwe mu bayobozi bo muri guverinoma yiwe ntabwo bamwishimiye kuba mu nteko rusange yaratinyutse akita abantu bizongwe. Kandi baranyuze mu ishuri bavura abantu barema, nawe bamuha ubuyobozi bw'ibanze akabitabaye. Yaravuye ngo mwe muri ibijuju. We ashobora kuba azi ko kubera ko azi kujya mu rugamba cyane, akaba yarinjiye mu ntambara nk'iriya, aribwo bwenge. Ntabwo yumva ko hari ubundi bwenge burutunga. Rero byanze bikunze nabyo ntabwo byaburamo, ariko urabona ko ikibazo cy'u Burundi kimaze imyaka. Ni ukuvuga ngo niyo byaba ari ibituritse ubu, ariko cyari gisanzwe gihari. Yes, ni ikibazo gikomeye cyane cyabaye kuri Neva, aho yarutarutse bendaga kumurasa ndetse agataruka amasasu. Ibi ni amakuru tukugejejeho muri uno mugoroba kugira ngo umenye uko situation imeze. Ariko narababwiye, ni Neva ni umujenerale kandi yabaye inyeshyamba igihe kinini, igisirikare arakizi. Kumukorera coup d'etat ni ibintu bishobora kugorana. Nje niko mbyumvisha, kuko nubaha umusirikare wakoze ikosi akagera ku rwego rwa ririya peti yararikoreye, kandi imyaka yamaze mu ishyamba ni myinshi cyane. Kuko icyo kibazo urwikanga afite, azi uko inyeshyamba zikora nk'uko nawe yabayeho. Impamvu ubona ko afite ikibazo ndetse n'urwikango rwa Red Tabara, nuko nawe azi ko inyeshyamba zikora. Urabibona kubera kara kantu kaho k'i Burundi k'amacoup d'etat ya henshi na henshi, ndetse n'inzego zimwe mu buyobozi ugasanga hari umwanya umuntu agiye ukomeye mu minsi mike ukumva arapfuye cyangwa yahuye n'ikindi kibazo. Rero nawe ikikango ntiyakibura, kandi abifitemo ubwenge. Ntabwo wamuca muri humye, ahora ari maso, kuko azi uburyo udutsiko twawo tuba twubakitse mu Burundi. Buri muntu wese usa n'ukomeye basa n'ufite akazu ke. Niyo mpamvu rero byanze bikunze ashobora kuba yarashyizeho urwego rw'ubutasi rushinzwe nko kurinda hari amagara ye. Yes, ni imirwano n'ubundi ikomeje kubera za Cibitoki, ariko bivuga ko
yasatiriye imyinshi iri kubera muri ririya shyamba ryegeranye na Nyungwe. ni agace k'urugomba ahubwo Ni mu Rugombo niho imirwano yabereye, ariko nakubwira yuko Kibira nayo ari hatari. Mu Kibira imirwano ni hatari, abasirikare batazwi bari gukora operasiyo muri biriya bice, ubona ko urwikango rwamaze kuba urwikango. Impamvu ikomeye rero noneho yumvikana, ubona ko deployment zikozwe muri iri joro, ndetse magingo aya bakomeje kohereza ingabo ziri guturuka i Burundi mu kuza gutanga umusada haba hano muri zone ya Fizi ndetse no mu Buvira, kugira ngo bakomeze batunganye ndetse barebe uburyo ki bapushinga M23 nayo yakajije kuba yakwinjira mu mujyi wa Uvira. Impamvu M23 ishaka kwinjira mu mujyi wa Uvira kandi byaremejwe ko MONUSCO yaba igiye kuza muri Uvira, niyo mpamvu nyamukuru M23 ishaka kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ishobora kuzamo MONUSCO ishobora kuzamo, birumvikana kandi zaza kuko byaremejwe, ariko urumva ko kuba M23 idafite kubigenzura kiriya gice, ntago MONUSCO yazamo ngo imenye ngo uyu ni umwazarendo, uyu ni umusirikare FDLR, uyu ni umurundi se. Ibyo ni ibintu byabagora cyane kugira ngo bakuremo kara kajagari k'ingabo zirimo zihuriro. M23 itafite n'ubundi kibazo cyakomeza kuyibora mu bijyanye n'umutekano wayo mu gace yabigenzura, kuko Uvira ntago yaba ikeye. Yes, imvururu zikomeje kwivuyanga hano mu mujyi wa Uvira, aho nakubwira ko Maimai yatangiye kubona ko M23 ishaka kwinjira mu mujyi wa Uvira, ikaba yatangiye igikorwa cy'ubusahuzi. Ni byagiye bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba ku Maimai ndetse n'abawazarendo. Abawazarendo bari mu gahinda gakomeye cyane nyuma yaho bakomeje guhezwa ku mirongo y'imbere y'urugamba, ubona ko bitari buborohere ku rwego rwo hejuru, nyuma y'uko bikomeje kugaragara ko n'ubundi bari kubaheza, ndetse mu bigaragara bishoboka ko bitari buze guhira abawazarendo, kuko n'ubundi magingo aya bamaze gutangwamo raporo, ndetse banemeza ko Kisekedi ku ikubitiro agomba guhagarika abawazarendo ndetse agahagarika na FDLR. Muri make ubwo ni nko kubirukana. Urumva ko abawazarendo bashobora kuba batakaje akazi. Urabona yuko abamayimayi nabo batangiye ibikorwa by'ubujura ndetse n'ubusahuzi, ubona yuko basa nkaho bamaze kuvumbura ko n'ubundi M23 ishobora kwinjira mu mujyi wa Uvira. Impamvu ikomeye n'ubundi twagiye tubibagaragariza, impamvu hajya habaho ubujura, ni ukubera yuko n'ubundi bamaze kubona ko M23 intego yayo ifite ari kwinjira mu mujyi, barabanza bakiba ubundi bakigendera. Niyo mirwano yumvikanye muri utu duce twa Ruhanga ndetse no mu murwa hagati mu mujyi wa Uvira, ndetse ubona yuko n'ubundi urwikango rukiri rwose muri ibi bice. Reka tugunyarukire rero muri zone ya Fizi. Zone ya Fizi imirwano yiriwe kandi yari imeze nabi, nyuma yaho n'ubundi bibagoye bashaka kwinjira za Rugezi bikabananira. FDNB na FARDC ndetse na Maimai n'abacanshuro, biragaragara ko n'ubundi uyu munsi ryari ikotaniro rikomeye, aho bashaka kwinjirira n'ubundi muri Nyaruhinga mu buryo bugaragara ku rwego rwose, noneho bikaza kurangira habayeho kombi ikomeye, bikaba ngombwa ko basa nkaho bazenguruka bashaka kujya guca za Baruta. Ariko ikintu navuze ngomba kongera gusubiramo, guca Baruta ntabwo byari bubahire, kuko Baruta udafite puwezero ntabwo wabasha kuyikora, kuko umusozi wa Baruta, munyumve neza, umusozi wa Baruta niwo pfundo rya Minembwe, kuko uritegeye urakontorora ibice byose. Niyo mpamvu habaye imirwano ikomeye, ndetse bitigeze binabahira aba FDNB. Yego niko bimeze. Urumva ko aka ni agace gasa n'akabyukiyemo imirwano kuva mu gice cyaba ejo hashize n'iki gitondo cyose, ndetse no kuri aya manywa. Aka gace urumva ko ni agace kegereye hariya za Pwezero hano za Baruta. Urabona ko ari agasozi ngira ngo nakareba wakagarutseho mu makuru twavuze. Niko bimeze, ni agasozi keza abatahazi rero bivuge ngo ni agace M23 yafashe nk'ak'ingenzi kari kurindwa cyane muri ubu buryo. Hari uduce tugera muri dutatu
twavuzwe tugaragara ko ari uduce M23 yashyizemo ibirindiro bikomeye ku buryo bafite umugambi w'uko bashaka guhashya ziriya ngabo zihanganye nabo n'ibitero bari kubagaho muri kara gace ko mu misozi. Aka ngo ni Karangara, Karonge na Kakenke. Ni uduce turi mu ndimi za hariya uburyo buba bwanditsemo, ni ukuvuga ngo ni uduce basa naho bashyizeho defense ikomeye ku buryo hari ibitero bashaka kugaba ngo mu duce turimo ingabo z'Abatanzania za Tirari. Urumva hari imbunda z'imisada bazanye, ariko ni agatsiko gakeya k'Abatanzania bari gukorana n'Abarundi. Bivuga ko hari n'amakuru ko bagize ubwoba bw'uko babagabaho ibitero bimwe bya ninjoro by'abakomando ba M23. Ubu ngo izo mbunda ziremereye bari kuzikura mu duce zirimo basa n'abazihungisha kubera icyo kintu bikanze, ariko ngo n'imbunda nazo ubona ko zari zibangamye, bari bamaze gufatira umwanzuro w'icyo bari buzikorere, ariyo mpamvu ubona bakuruye amakuru bakaba bashaka kuba zihungishije mbere y'uko zifatwa. Nibyo deployment zirakomeje muri rino joro, aho FDNB ikomeje kongera abasirikare, ubona yuko bamaze kuvumbura gahunda ko binjiriwe. Kandi inshuti biranashoboka ko Red Tabara ahita ifatiraho. Red Tabara byo ni ihame byanze bikunze, kandi nta makuru dufite yuko yaba yinjiyemo kuko abasirikare barashe muri biriya bice ntibari bamenyekana, ariko urwikango ni rwose, bafite ubwoba ko ishobora kuba ari Red Tabara. Niyo mpamvu twebwe twabwiye ngo tuzajya tubaha amakuru yizeye kandi atarimo iki amakabya nkuru. Turi kuyicukumbura, nidusanga ari Red Tabara tuzabivuga, ndetse niyo kudeta yari yabaye aho yayitorotse turacyamenya amakuru, kuko birashoboka ko n'ubundi muri FDD ntago bameranye neza. Birashoboka ko baba ari abavandimwe bakoreye kudeta, ariko abenshi bashobora guhita babihikira kuri Red Tabara. Birashoboka kuko ubona ko abadede basa nkaho baciye ukubiri. Bwana Bishuti, siko bimeze? Niko bimeze, kandi hariya hantu kugira ngo bari abantu bazasenyera umugozi umwe bagifite shampiyona zaho zivuga ngo bafikinye umupira w'abahutu n'abatutsi, ni ibintu bikomeye mu Burundi, bizahora ari bombori. Yes, niko bimeze, ndetse kandi ni nako byemejwe. Biragaragaza ko Neva yarutorotse, ariko urabona ko akomeje gusuka abasirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi noneho impamvu yabonetse kuko urwikanga ari rwose ko Red Tabara yakwitwikira muri iyi mirwano, bakaba bakwitwikira mu mutaka wa M23 bakagaba ibitero. Ni ibigaragara kandi biranumvikana, biranashoboka. Niyo profe baba babonye mu mateka yabo, kuko nta kindi gihe bigeze babona Uburundi burangaye cyangwa bujagaraye muri iki gihe. Biranashoboka kuko ingabo nyinshi ziri hano muri Sud Kivu. Binagaragaza ko bamwe mu bayobozi ndetse no kutumvikana biri guturuka ko bamubujije kuba yakohereza abasirikare benshi muri kiriya gice. Ubona yuko kuba yarashyizemo zirambonera kure byinshi igisirikare cy'u Burundi ku rwego rwo hejuru. Maginga rero bari gukora deployment z'ibigomba kuba. Turitega iki muri iri joro, Bwana Bishuti? Muri iri joro uko bisa kose harimo udushya turi bubeho. Urumva nk'icyo kikango cyo kuba imbunda ziremereye muri iriya misozi, kandi nizo zabaha agasapoti yo kutahava batangiye kuzihungisha. Urumva iyo watangiye gutwara ibiremereye uba wizeye ko ugiye gusigarana utwangushye. Umuntu ukeneye utwangushye ni uwo kugira ute, ni uwo kwiruka. Twitege se ko FDNB na FARDC bari butakaza ibindi bice cyangwa bari bufate uwezero nk'uko bimeze? Uko bisa kose baramutse bagabweho ibitero, niba uko gupuringa kwabo ko imbunda ziremereye niko kugaragaza intege nke bashobora kugeraho batakaza. Birumvikana rero ni update zari ziriho muri iri joro nk'uko tubasezeranije maginga ya, ariko ibyo nakubwira cyo no mu majyaruguru ntabwo byifashe neza. Hari uduce dukomeje kuvuga ko amasasu ari kuvuga. Impamvu ikomeye muri ariya majyaruguru ni iyihe? Ubona ko aba FARDC, leta ya Kinshasa yaduye imirwano kandi yari yagiye gusinya amahoro, kandi byari byemejwe ko amahoro agiye kuba muri bino bice byose, haba muri Sud Kivu cyangwa muri Nord Kivu. Urabibona amasezerano aheruka gusinyirwa i Washington akimara kubaho, aribwo banzuye ko mu 23 ivawuvira. Ntubizi neza ko twari tuzi ko hagiye kuboneka agahenge n'amahoro, ariko kiragiye niho habaye itegura ry'ibitero simusiga bimaze iminsi biba muri kara gace. Ubona ko
FARDC ari ibintu yiteguye. Rero n'ubu mu biganiro byose biri kubaho iyo ntabwo ibirambirijeho cyane ku rwego rwa gisirikare bari mu kazi, bo barategura amanywa n'ijoro, ntabwo baruhuka, ntabwo bagendera ku biganiro kuko izi ntambara zose zibaye mu gihe cy'ibiganiro n'ubundi. Rero ubwo ahangaha ni ukuvuga ngo M23 yo yabaye nkaho isa n'iyaguwe hejuru kuko iki gihe cy'ibitero bisa n'ibirangiye mu bihe bitambutse. Urabona ko yari isa naho itari izura mugambi ku rwego rungana kuriya. Wumvaga ari intambara isanzwe ariko ntabwo bari barehaye uburemere nka buriya. Uburwayi bwiriho iri ku murongo ufatika byanze bikunze. Ndakeka nta cyakongera kubatungura, nta n'igishya kikiriho, urugamba barurimo kandi bararumenyereye. Impinduka zabaho ni kuri buri umwe bitewe n'ubushobozi afite. Yes, ngayo ngoko rero ngizo updates muri iri joro ryo kuri iki cyumweru, tubifuriza kunogerwa no gusoza weekend nziza ndetse mu gutangira akazi ejo kazababere gahire, ariko tunihanganisha n'abarwayi. Bwana Binshuti, nubwo tuba tuvuga ariko hari abababaye ariho tuvuye muri bya bice biri kuberamo intambara, ni mu gihe kandi hari n'ababaye bari mu marwariro agiye atandukanye. Niyo mpamvu tutasoza tubaha kwihangana kandi muzabikurikirane, kandi tubifuriza icyo bita urukundo. Urukundo ni rugere gute? Urukundo ni rwogere rusange n'abatarugira. Habaye hariho urukundo izi ntambara ntago zabaho, rubaye ruriho ntago habaho inzangano, ibi byose ntago byaho, haba hariho umunezero. Reka tubifuriza ijoro ryiza ku bantu bagiye kuryama, ariko abasa nkaho bari mu kazi, turabizi ko hari abadukurikiye bari gutangira akazi, tubifuriza akazi keza. Ciao, Imana